Uwiteka nyagora ku ngoma, wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kuri iyi si. Turagushimiye cyane ko turiho turi bazima kubwawe no kubw'ijambo ryawe ryeranda. Turasabye ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo atweze rwose, adutandukanye n'icitwa igicumuro, akabi n'akabibi tubikurwe ko, agahinda kagenda gahimbare kinjire, umubabaro ugenda umunezero tuvogere, ibibi bigenda ibyiza n'ibyishimo bibe mu buzima bwatwebwe ubwoko bwawe. Turaje kuri iki gicaniro cya 3 Mukama, muri izamu ryo hagati ya 6 na 9. Turagusabye ngo utugirire neza, turagusabye ngo udutere iteka, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Ububasha bw'umwana wa Yesu Kristo nibutubeko. Turazi ko muri twebwe harimo abagwaye indwara z'umubiri n'iz'umutima ndetse n'iz'amarangamutima. Turasabye kwerekwa, turasabye gutabagwa, turasabye gukurwa kw'imivumo, turasabye kumenya ukuri, turasabye utandukanye nabi n'ineza, turasabye nyagora ku ngoma, wibuke imirimo yacu twakoze. Urabe muri iri zamu ko tutari tubuze ibidusabaza kuri iyi si, ariko duhisemo kuza kuganira nawe mu ijambo ryawe. Duha umugisha ushingiye ku kumvira itegeko ryawe, duhe n'umugwiza, turinde kubabara. Duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Uduha agahimbare, uduha umunezero, dukiza indwara zitandukanye. Ufise uburyo wovura imigongo yacu, ufise uburyo wovura imitwe yacu, ufise uburyo wovura amafigo yacu, ufise uburyo wovura imitima yacu, ufise uburyo wokoresha tugakurwa kw'igisuzuguro icyo ari cyo cyose, cyaba icy'ubugumba, icy'urwango, icy'amagara make, icy'ubukene, icy'ubushomeri, icy'uguhererwa n'icy'ukuzengereza. Turinde kubabara, utwagurira imbibe, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe umutima wacu uri kuragusaba, natwe tukwemere kugucanira igicaniro cy'inava. Turinde kubabara no kononekara, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe ibyiza byose byagenewe abana b'Imana, kandi mu izina rya Yesu Kristo amaraso yiwe atweza ibyaha byacu byose. Ububasha bwa mutima mwenda buzana umuco, tubohoke ku byaha, tubohoke ku busambanyi, tubohoke ku bubeshi, tubohoke ku kaborego. Tunezereze gahimbare ku buzima bwacu. Bohora abacu baboshwe n'itabi, bohora abacu baboshwe n'urumogi, bohora abacu baboshwe n'ubusambanyi, bohora abacu baboshwe n'amashetani atandukanye, cyane cyane abapfumu n'abarotsi. Tabara imitima ituntuye,
umugisha n'umugwiza. Iki gicaniro c'inava tuje gushira ku dukwi, tuje kwegenyeza kandi tuje gushira ku ikimazi. Iyi saa sita turazi ko hari abari kuturaguriza ngo duwere, hari abari kuturaguriza ngo duhombe, hari abari kuturaguriza ngo dutunture, hari abari kuturaguriza ngo tubeho nabi. Turagusabye tubabarire rwose, utunezereze mwami nyagora ku ngoma, uduha amahoro y'umutima, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduha ibyiza byose wageneye abakubaha abakumvira. N'abakurikiza itegeko ryawe mu izina rya Yesu Kristo, duhawe ubuzima, duhawe amagara meza, duhawe ibyiza, duhawe ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Twitandukanije n'icitwa ubugome bwose, twihuje n'ubutungane n'ubugamburutsi, kugira ngo Imana iduhe umugisha kandi tweze, yongere duteture mu byo tubayemo byose. Sengeye abarushe muri uyu mwanya ku mutima no ku mubiri, abaherewe bagakeneye igikona kibagaburira bahemukamo, abarushe bakeneye ubagane bakaruhuka babahuze nabo mukamo, abakeneye abahesha b'umugisha batabara ubu baronse. Mu izina rya Yesu Kristo twese duhimbagwe kandi duhirwe kubw'ijambo ryawe, amen. Nuko tugire Kristo, muraho murameze neza. Imana mushobora byose ibaho umugisha, ibaho umugwiza kandi banezereze. Ngomba tuganire gatoyi ku bintu bishobora guteza akavuyo umwana w'Imana kandi asenga. Ubundi kutamenya ni ikintu kibi rwose, gukora ikintu mu kutamenya ni ikintu kibi cyane. Ngomba kwifashisha ikibazo umutwaro watanzwe n'umukristo ari mu bihugu bibanye ariko mu Burundi, ku mutwaro yatanze sinamuvuga izina ntacyo bitwaye, ariko nabonye kumwishyura byo mfasha ko n'abandi mubyiga ko mukabimenya. Kubera iki? Hari impamvu tugira imikoshi, ariyo n'impamvu tugira umugisha. Imana itora umunyisirayeli mu buja bwa Misiri, mu gihugu cya Misiri, mu gihugu cya Egiputa, kubera ko yarazi yuko yamaze ubwenge bwiwe bwamaze kumatana kwifatanya n'imibereho n'imikorere ya Misiri. Icyo yakoze Imana ni giki? Yakoze ibitangaza. Usibye Musa bavuganiye ku musozi wa Sinayi, none Imana yerekanye nk'Imana ibitangaza gusa, kuko amasezerano yari yahawe Burahimu. Murabwi ubuzima bari babaye mu Gosheni. Gosheni Imana bakoreye ibitangaza kugira ngo bayemere, babone kuyikurikira. Mugabe izi neza ko arabo bazogera, bigasabwa ko hari icyo bumva. Nicyo gituma Imana yarabakoreye ibitangaza, imvura ikagwa muri Gosheni, ubugaragwa bwaje muri Misiri. Kandi Gosheni mwumve ngo ni nk'intara iri mu gihugu cya Misiri cya Egiputa, nk'uku kwa Gitega ni mu gihugu cy'u Burundi. Tuvuze ngo Gosheni mwumve nk'Igitega, sibyo? Mwumve ngo ni nk'uku Burundi bwose bwotegwa n'umwijima, Gitega gusa hagasigara habona. Uburundi bwose bugategwa n'ubugaragwa, Gitega imvura ikagwa. Uburundi bwose bakaronka amazi yo kunywa banwa, Uburundi bwose bakabura amazi yo kunywa, Gitega ikayaronka. Niko Gosheni yari imeze. Gosheni rero Imana yabakorera ibitangaza, ishaka kugira iki? Ishaka bayemere babone kujabuka ikiyaga gitukura. Ninaco cya nyuma burya berekanye ko imbaraga, ububasha, ubutware, ku buryo bw'uko ikiyaga gitukura inkoni ya Musa nyine yarayitaritse, ibarabara riracika, amazi arakama, bararengana. Umunyisirayeli wa mbere ashizeho ikirenge, amazi yarakamye, ikiyaga gitukura. Uwa nyuma akuyeho ikirenge, umunyamisiri yaramukurikiye agishizeyo, uruzi ruca rose ruterana rwose rurabamira baragenda, kandi ari uruzi rw'uwabo mu Munyisirayeli yajabutse. Ubwo hari handi Imana idukorera ibitangaza, mugare n'ahandi bisaba kugira ubwenge. Bageze mu bugaragwa mubona ko yahamagara Musa ngo hano, akabavamo bagasiga bakora amayobera. Ni nk'uko wewe worenga itegeko Imana yagenye, ugaca usanga uri mu mayobera. Imana yarazi ikavuga ati ndabiyica, ikabica bagapfa. Kavuga ati mwatangwe gusonza ndabagaburira, kabagaburira ubiriye n'abagahwera, kamuca mu mazuru no mu kanwa, ubwibwe bigacika inyo.
nuko hari handi Imana igukorera ibintu by'ibitangaza kugira kwiyereka kuri kumwe nawe. Mugara handi kigusaba kuyumvira, arahandi kigusaba ubundi bwenge, hari abandi kigusaba izindi imbaraga. Abantu rero niwe wakomeye rwose. Ndaje tuganire gatoya. Kugira binjiye muri Kanahani, kugira ngo bahimbagwe, hari kumvira ugahabwa imigisha y'abumviye Imana, hariho kutumvira ukapfuma. Uyu mukristo rero yatanze umutwaro aravuga ngo nsabye impanuro. Ni ukuvuga yashikiye akora muri icyo gihugu kibanyarimo, apatana na sebuja ko nase gusubizamo audio yiwe, akibwiye ndiko ndavuga si ikinyoma. Apatana na sebuja yuko azomukorera imyaka 2 mu gace akora umwaka n'amezi 2. Akoze umwaka n'amezi 2 aravuga ati ndagiye nshaka mpembe, amuhemba amafaranga y'inica nikize. Ababaye nyene ngo amubwira ngo narinzi ko tuzokorana imyaka 2, muganya amafaranga y'inica nikize yamuhembye ntaco agiye kugira hane. Arabona ko ibyo yaciye yarangutse, yari yarahize umuhiga, aravuga ngo Imana ni ikibanza nzohikora umuhigo, ikibanza cyo gukorera mu ibyanje. Mugabo urumva ko umuhigo yawuhije, nibisigura ko uwo muhiga yize ucukuraho kontra yasinyiraniye n'iki, yasinyiraniye n'umubosi wiwe. Yari yarahize umuhigo muri komera Kristo ni muzima, aravuga ati Imana ni ikibanza nzotanga ishimwe. Muri mama ishimwe atanze ngo Imana izami oya, Imana ni ikibanza. Yaje avuga ati sinzi ko ari kubera naba naratebye gutanga ishimwe kuko ikibanza narakironse. Atari ko mbasabye impanuro, ati byo naciye ndangura muri ico kibanza ko twodora twinica nikize yamaye byatanguye kubora kuko nabiranguye ngo bica bisohoka. Ati ikindi naco ico kibanza simbona ko norondera umuntu ngurana amafaranga ngo nongereza agataye hama ndagikoreremo. Ati simbona nuko norondera kandi kazi nuko noja gukorera uwo mu boss tuko yakumanye dogera ari wo wo mushura ngwiki. Ubwa mbere mubanze mumve ngo hari umuvumo afise urahano habiri. Ari umuvumo wa mbere ukomoka kuwo basezeranye ubwa mbere ntiyuzuza isezerano. Hari umuvumo wa kabiri ukomoka kuco yatuye kikiba niyagirane niyagishitsa acarijajara. Bishoboka ko gishobora kuba kibyutsa cyiyumvire kubera ico kibaza gize. Mugabo aho yabisigwa aravuga ngo oya je mfise umutima ushima nabigimuje ku mutima naho natenda bikora. Iyo ni audio yiwe. Mugabo wanashaka Imana ico nishobora kukimwanura ngo ikimwanira bukuna bukwe kiretse hari ikindi kintu yarakenyereyeko. Mugari izo ntege nke zonye nagize ntibikunda ko Imana ikimwanira kubwo nyene oya Imana yabanzika kurindira. Muga kubera ko cyaje ciyongera buryo ikintu kiriko kiramuhama nisezerano yasezeranye nuriya muntu yamukoresheje ubwa mbere. Wamusezeranye nibyo nama ndababwira cyangwa ibintu byameje agaciro mu bihugu by'abarabo muri Oman. Hano abakristo mutazi nigisha ukunyene uzi ndiko nigisha satana na 30 ubundi nizamujya hagati ya 3 na 6 ngicane okicha ku bicha 6 ko satana yari yarenze ninusu yari yarenze. Nikuvuga aya masa niba jamvura mu na muntu yanangiye no namba gusa nkindura nkagimutu naho nabakundi kuri kamera kubera nyene ntojana y'umutsi mvuye mu gikoni naroga nkindura nakorera ku masaha nari umwanyuboka kubera iki je nige banyuga nababwira ati mu Rwanda bafitiye kontra nubamve ko nirumve ko je sinshobora guta kontra yanyu mugabo wana mutanyubahiriza ico nkora nigiki nje amafaranga yanyu nzabasubiza kuko hajya kugira uze hari ico abayatatse amafaranga yanyu nzabasubiza. Kandi je mumenye ko aho nashikiye nkora ahambere harangerageje harakazi kenshi kandi baraterekera kose ndava hakabiri sanga ari umugabo yirirwa shomera ari ngaho oye naho gabo urumva afise ubwana bw'inahekana umugore ni wagenda ku kazi murana umuntu w'amafuketa name ndabakorera ameza ne gusa ndigiye kandi nta namwe nigeze siga nabarisha amahera yawo nta namwe kubera iki nari nizeye nibo bari abagome nabwiye ati je ngibi ibintu byanyu size ndabagira isuku byose umunsi wanje ndawusonzereye neza passport yanjye nga okay ngomba kurondera andi nkora hanyorohereza bazoza bangure babahereza amafaranga yanyu nta namwe jewe nagiye ndabarenganije kandi ubugome bw'abo wari nababwiye ati ni mumfata ndababwiza uko ndabibereke byose
kandi namwe ari bo bandondereye akazi kandi namwe nigeze ncuba ngo niko ndagirane no ntibarerongera ahantu gusa sinabwo atangure komera Kristo ni muzima aho nageze rero acaba ikirere canje sanga hari abantu biyubashe ntabyo kuvuga iki ni kontra y'akazi akazi wagakoze ityoke nje mu bya utagakoze ityoke abo nibo bakoresha uwo niwo mukoreshwa nikuvuga ibintu musaza anje utuma nabwe no mu rukundo igihe muzamwinjiza mu rukundo ngo urumbashene wanye ngo gupfira mutabaye sinoba ngo ware my everything yabo bantu barabatsinze amajambo ari mutayibohoza ko barabatsinze murabura abagabo murabura abagore murabona ibyaro hari umuntu wabwiye ngo ware my everything ari buri kintu kimwe cyose na nyoko ko atarico naso nabeco hari amazina mwari kwita Imana mwayise abantu iyo umuntu yabishitse araguye mukira cyangwa ukamuhemukira izo nsingi iyo migozi iyo minaniro urwo rusyo rusigara ku bitugu byawe ugasigara ugaragara nk'umukecuru kandi uri umukobwa w'imyaka 32 wagubakaruka kuzengereza ugahora mu ndoto ugahora wisambaniriza mu ndoto kandi uryamanye n'umugabo cyangwa uryamanye n'umugore umuntu waritse urukundo kandi wari umuhaye ataragera sibwo butunzi wari ufise ico gihe nukuvuga iyo umuntu musezerana ikintu kubera ushonje kubera ukenye ukacyemera ukumva uwo mu respecta kuri byose ntimukababaja no mujamu niyemera ibintu byaribyo byose cyangwa barabona bagize uko n'impuzu zabo ndabarahiye impuzu je nambara mu barabona uyu munsi ndazambara ngandi no mukiganira no kuri kamera kandi ndi mugiko yagati hakora itaburiye ntihakora imishambara hagati ndazikomanda muri Afrika ibitoro twara ko raporo kuzinorera ndabikuri uzobe nkate mu mushahara bitari uko muto pani ibintu nje kugweberesha ngangenda nkwega muri twarete ngo mwe mugambara kuko muri kwa murya mwirirwa mwicaye nigute nshobora kwambara ibikanzu biranka uko byiwanyu amangagenda kuko muri twarete ngateka nkava ngo ndi nibinaga nkamena amasahani yanyu nimuyandisha yose ntibikunda biga ngwitwa ngo kwitandira ngo imishana nagati sawa nimba mutabona nimishatsi muvuga ngo yegwa mu byo kurya nta kibazo ngurira amavingi ngurira amashapo ngaje amafaranga mfisi kanzu ya Brenda afise na mavingi ya Brenda kwa isezerano kindi kintu sishobora kwemera kuba umuja w'umuntu igihe cyose zanyisezerano n'ugizuzu uwo muntu akihari nayo bari umurozi mwasezeranye ubaye umuja w'amwisi y'umukara gukoza isoni nenda bakarorero Yozuwa ni ari munege nkeye nyakoje gisoni Israel abagibiyani bakavuga bati duha abana muduhe n'abamikari maka bapfuye Imana igateza inzara Israel igihugu cye kwera mu Gideyoni kandi mu Gideyoni yari yageze na nyubwenge ahenda Yozuwa aramwinjiza babatwara inkota baratsindwa umuntu musezeranye ntuzomwe ngo nuko ari umurozi mu bwenzo guhasingura aragukoza isoni akagucinyiza hana n'undi muvuma visi nagwara kuvuga twebwe ko atanije twe twamenye ko Imana muhene nyakibanza atanze umutwe tukawucya ku gicaniro babihagije ibyo ko yashobora kubatebye we nabivuze ati nende bifise no ku mutima kimani yo kimuziza kimani kikujijije abari ikindi gisasiye kubera iki cyufise mu mutima wawe nico gituma Imana iguhezagira niwezagirwa gusa nico wakoze narabwiye ko amasengesho si yaduhesha agaciro si yaduhesha akanyamuneza ahubwo isezerano riri mu isengesho umubyeyi Ana nyina wa Samuel ari gusenga yarasenze asengera mu isezerano avuga ati no muma nzomukuzanira Imana tungoza aho ngwaye nari nkeneye Mungu yiyubashire kandi amumba bombere mu nda yawe uwo musindirinjira yerukana yaramaze imyaka ingahe yabirana nikiya gitangaza yakuyishira nisezerano ryari mu isengesho yana yasenze isezerano ryo gituma nivuga ko ari Imana y'amasezerano isezerano n'ikindi kintu mutaza muceza niba mubasi wanawe bakoresha indagwe pirani wabwiriza kwiboza kuri ukavuga uti okay nukuvuga nka amafaranga yasigaye agoheraniye ukavuga ati none uririshe kuko hari gihe ubukorera amafaranga harimo imivumo ugakora n'umuntu ameze uko nagizeke icyo gihe naho Imana irabona ko wavuye mu guhunga icyaha muga ntubu havuye ngo uje kuzamuka ugira iduka iruhande yiwe igihe cyawe kikagera ukabanza ukishyutsa ugatekana muri
sico gihe cyo guhanwa n'Imana no mugabisezerano n'ikindi kintu banza boze kuri iryo sezerano ngo ushaka kumanura ni no gurano mutahe ugende wongereko iryo duka kubera iki yamaze kwinjira mu ruhombo no mu ruzererezi ubwa mbere yapanze ikibanza kandi ico kibanza havuye ntibazomusubiza par chance kubw'amahirwe ashaka kuronka uwundi akeneye agacamusigira nawe akaja ahandi ico ndacemera ariko n'amahirwe ntabwo biri ngombwa ahubwo n'amahirwe. Icya kabiri cyo kuvuga utigenda urondera akazi ugasanga kandi ntazogura na wa mutahe wamuvumura cyari kuri we bizogena kuko ushobora gusanga na ya mafaranga bizomunanira kuyakura mu cyo kuyishura icyo kibanza kiguhoregwe makibabariremo. Ibiribwa mwana bagira by'amadini yidini giyamo rigenda rijanye umuvumo w'isezerano basezeranye bari kuri altar cyangwa isakrisi mugabo nyuma bakavana ko bankanye mwavuga ati narose ubundi inzu n'umangira inzu n'unyubaka n'ubugirane murabe tubigenzo ko amadini hafi yose nje bituma idini ryose urimo ni byiza ko bivumuza ko mwuka w'idini amadini yose arafise ikintu cibanga ryayo ashingiye ko icyakabije ahubwo tugenda urondera akazi yangazoga cyane mu muvuma zoronka ya mafaranga aho ne mu ruzerereza aho yivuzamwe ahora n'umubabaro abandotombe igishoboka n'iyinzira ugenda kegera sebuca akabwira ati bosi nukuri byo nashaka gukora byaseti kumwe na twa dufaranga utama none nashaka nuduze ya myaka 2 y'amezi 8 nari nagusigariyeko bishobotse uzonyongera akazi canke tuzosezanira indi sezerano asanze atawundi mukozi afise nugenda wasenze nazodadika umutima kuko nawe uzuciye bugufi nawe uzobuciye bugufi gose ntazodadika umutima kuko uzowasenze kandi uzowuciye bugufi gose sibyo nusanga rero nugenda bimeze uko azoce yarusha umutima ashaka uzokongera akazi cyaka kongera indi kontra ugasanga wakuye umutaho ukuye kandi ugiye ufise na benediction cyane ku buryo bw'umwihariko ko abo bantu bo mu bihugu byo hanze ashobora kugukoresha akagerege akagusora nawe akamenya kugiye gukora ibyawe muze mwiga kubahiriza isezerano kubahiriza isezerano n'inkingi y'umugisha ukarakara kubahiriza isezerano n'inkingi y'umugisha ukarakara mutandukanye n'ibintu abo majambo muzamuravuga arundi mwana w'umukobwa yatanze umutwaro no kuri ngo amaze imyaka 8 mu rukundo ubu yibaza yuko umubabaro afise ikibengera afise kwangirika afise ngo bikomoka ku migigo bamugire mu gisokoro nukuri umaze imyaka 8 mu rukundo buri umugore w'umunushamwa na muto wamuraryamana amaranga mutima n'inyifato bisigaye imeze nk'iyo umugore afise umugabo je ndababwiza ukuri je gusa natebye kumenya Imana natebye kumenya ico Bibiri yivuga Janiye nakurira ngo muri nimona ko abaporoti bavuga ngo ni ngombwa ngo munarongore ucaho ogerene. Janiye nakurira ngo mu idini muri eglise ngakora mu muryango w'exploiter Bibiliya. Ash. Iyi sindazi ko nayigize ko akamaro kanini. Kabiri ubuzima bwuzuye. Kandi Rwanda y'imigigwa y'ukasti yabaye imigigwa yiki. Hari Kristo ari we jambo. Yawe bagendanye nabo so ibyo tuzohaga n'imigigwa tutabanje kwimbikwa mu kuri kw'ijambo ry'Imana ntacyo bizotumarira abigishwa b'Emawusi bonyene ubwabo Kristo yazotse yabanje kugendana nabo urugendo rurerure ngo agere muri wabaricara acara abazimana baho umukati abazimanira mu nzira babanje kugendana bashinze n'abavuga ngo niwe twari twumva dufise akanyamuneza atanu mu ruho dufise ijambo ry'Imana niyo ntandaro y'ibyiza byose murake kwinjira mu bitabara uri umunyashuriga uzobyaza umusaruro w'amashuri yawe uri umukobwa ahagararira ubukobwa bwawe igihe cyo gushingirwa cyawe kigeze ndabizi ko Imana itajya ngo iryame nisinzira mu myaka Imana yari yaragenye igeze ngo yumva ko ni hakumunyi-Israeli muri Egiputa hari imyaka muzoniha usange muri ko mwipfurizikiriza ingoma munazitambira igakuba isezerano mwana w'Imana mu Kristo wajije iki kibazo ntakindi bikubwira ni ikingo ubundi Imana mushobora byose iguhe kugena ushobora kwigovyora mu migani ya Salomo yaravuze ngo
wirinde kuba ingwate ya mugenzi wawe. Ngiye gatoya ndaharawe, wirinde kuba ingwate ya mugenzi wawe. N'imigani kangahe ga Yesu, mfashe hano ndahatore mwigovyore, kuko umuvumo ukomotse ku muntu wababaje, umuntu warenze isezerano mwasezeranye, uwo muvumo uragufata rwose. Gusa yaravuze ngo urwanye kwikura k'ingwate. Imigani ya Salomo 6 umurongo wa mbere ngo mwana wanje niwabera ingwate mugenzi wawe, ugakomera amashi umunyamahanga, ugategwa n'amajambo y'akanwa ka, gutega umutego, ugategwa n'amajambo y'akanwa kawe. Urasezeranye imyaka 2 ntiwayishitsa dishi. Gukomera amashi umunyamahanga ni iki? Ubundi kuba yakunyanganije ntaguha amahera yuzuye, ukahava kandi kontra yawe utanitwe ngo ubwire Imana uti banza undenganure mugihe ntihatari, ugafatwa n'amajambo y'akanwa kawe. Umva, hariho gutegwa n'amajambo y'akanwa kawe, hariho gufatwa n'amajambo y'akanwa kawe. Ana wose ngo Imana akubwira ati nawe wasezeranye iki? Kristo Yesu ngo ariko bamugaragaza bamuzana ifanga, ababwira ati none handitswe ko ngwiki ko muri ko murangerageza igihe canje kitaragera. Handitse ko Kaisari sawa, fata ibya Kaisari muri Kaisari by'Imana ko Mana. Mwige kugenda muri pause, mureke guhutagiza. Ngo urakora gutya rero mwana wa jewe uheze wibohore, igihe uzoba waguye mu minwe ya mugenzi wawe, ugende wicishe bugufi uzigirize mugenzi wawe. Niumva ko cyo nakubwiye. Suvuga ngo saba Imana iguhe umuntu akugurana amafaranga n'ukuri ushobora kubugora utandatu, uzobukenyereye ku muvumo sindakwenda. Ntiwitere ijeke ntiwidadire, uri mwikosa. Kandi iryo kosa ntiri kugwaho n'icyacu muzotanga. Oya, cyo nico nyi wikwegeye. Gyacumi kuraho byagonyi abasi bavuma abahama. Kuko wiki cyacu mutanga gikuye iki conye. Ni wa mutima uko Imana ikiguhuza n'umuhanuzi akaguhanura akubwira ati gira kunukunukunukugira utabakwe. Voilà. Sigo ugende wicishe bugufi uzigirize mugenzi wawe. Nuritiro amaso yawe cyangwa gahenge ibigohe byawe, wibohore nk'ingeregere mu minwe y'umuhigi cyangwa inyoni mu minwe y'umutetsi. Birasigurike, genda wicishe bugufi uzigirize mugenzi wawe. Ni wa wundi wari ingwate yiwe. Ubu bavuga ati reka nagunishikanira shetani kuko n'abasenga baramemukiye. Ni yari genda wicishe bugufi umbwire uti burya boss ibyo nagombye gukora bwase, usanze afise uwundi mukozi ntacu. Ntuzobisomere ku matwi ngo afise uwundi mukozi nawe uzogende. Hari gihe arakantu keza yari yarakubonye ko kandi ari Imana izomucisha umutima. Kuko ngo Labani aja gukurikira Yakobo muzosome neza, Imana yamugendera amubwira ati ntihagire ijambo na rimwe ry'abari bicaye kitsovugisha umusavyi wanje Yakobo. Kandi Labani nta kosa yari afise, ni Rakeli muka Yakobo yari afise ikosa, yari yamutwaye ibigirwamana vyiwe. Niyo mpamvu yacambwira ngo mbe kuvuga ngo giwanyu kuko bakumbuye kuko iwatwaye Imana zanje. Nuitiro amaso yawe, sibyo nukuvuga ngo ndiko ndihweza, ngo ndiko ndagereranya, ngo ndabye no mu munyakuri. Nuwagahengwe ibigohe byawe, yo kubitagurirwa. Wibohore n'ingeregere mu minwe y'umuhigi. Buryo uri mu minwe yiwe, cyo gukoza nk'igiteye isoni cyo kubako. Ntukifate nk'inyoni mu minwe y'umutezi, ahubwo ntiwikuremo, ucomoke ugende. Imana iguhe umugisha kumwe n'abandi bose bako barihenda. Umenye ko isezerano Imana irarihezagirira cyangwa ikarihanira. None rero nta kindi kiriko kiguteza impanuka n'iryo sezerano wasezeranye. Gibohoze ko uhabwa umugisha no mugwiza, uhabwa umunezero, urindiwe kubabara kandi wagurirwa imbibe. Amina. Katugirwe ko ducana igicaniro
cyo kwibohoza ku mitego yose ikomoka ku majambo twiyatuyeko cyangwa ku majambo twasezeranye na bagenzi bacu ariko ntituyashitse, kandi bishingiye ku ntege nke cyangwa ku byipfuzo byacu. Yesu Kristo mukunzi mwiza, wowe mwami w'ubuzima bwacu, wowe mukiza w'ubuzima bwacu, wowe mu majambo wagiye uvuga utigeze uvuga ijambo ry'ikinyoma, habwe icyubahiro. Sengwa natwe ubwoko bwawe Yesu, kuko ubuhanuzi bwawe burambwira ngo ushaka ugira icyubahiro, ngo nubirondere nubishakishe gukora iby'ibyiza. Tugirire ikigongo kuri aho hose twatuye ariko ntidukore ibijyanye n'ibyo twatuye, aho hose twasezeranye ariko tugahemuka ku masezerano. Tubabarire Yesu, utugirire impuhwe, utugirire ikigongwe, udutere iteka, utunezereze kandi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Turisengeye Yesu Kristo mukunzi mwiza, turasengeye kandi n'abariko baratwumva bose, baha umugisha, baha umunezero, barinde kubabara, bagurira imbibi. Iki gicaniro cya saa sita dutere intege nyaguhora ku ngoma. Iki gicaniro cya saa sita dutere intege mwami w'abami, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, maze iyo migozi yose yatunaniza, iyo migozi yose yadufata, udutandukanye nayo, kugira ngo mu byo dukora, mu byo tuvuga, duhabwe umugisha w'abana b'Imana, dukugwe ku munaniro w'abasezeranye ntibashitse. Urakoze ko baba bakiriya, baba twubakanye, baba twagendanye, baba twakundanye, baba badukoresheje cyangwa abo twakoresheje, urakoze ko wemeye kutwakirira umubavu w'intava, ukemera kwakira iki gicaniro cyacu ukagihesha umugisha, ukadutandukanya n'icyo kintu cyose cyubatse izina ry'akavuyo, izina ry'akajagari mu buzima bwacu. Turitandukanije rero n'ayo mazina, turitandukanije n'iyo migumuko ibera mu bwenge bwacu tugatangara, turitandukanije n'iyo mivumo, turitandukanije n'iyo mikoshi, turitandukanije n'iryo soko ry'impanuka, twihuje no kuramba no kuranirwa, twihuje no gukunda no gukundwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo duhawe umugisha wagenewe abana b'Imana, kandi twitandukanije n'ibicaniro byose byashizeho kuri saa kugira ngo bitumare amazi. Amen. Amen. Amina. Amina. Aleluya. Imana iduhe umugisha n'umugwiza, iturinde kubabara kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Mwarahezagiwe cyane. Komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose.